Bakwethu siyadibana njalo kuhlelo lwethu lamaviki wonke buza iBhayibhili likuphendule. Ukhuluma lani ngumfundisi uEsindlovu. Hamba labafundisi bami ababili, umfundisi OP lo CK njengamaviki wonke. Ithini bengakalibingeleli ngiqambe inombolo zocingo lapho lingasithinta khona nxa lifisa ubana lizuze ezinye izifundo loba lidinga ugwalo esiluphethe ngezandla esilunika mahala oluthiwa Steps to Christ, izinyathelo eziya kuKristu. Inombolo zocingo ngu-0718 4 abathathu 196 0718 444 Bafundisi, siyalamukela. Siyabonga mfundisi. Salibonani balaleli. Siyalamukela njalo kuhlelo lwethu lwamaviki wonke buza iBhayibhili likuphendule. Okhulumayo umfundisi umpofu CK. Salibonani balaleli. Siyamukelana njalo lapho sifunda khona ilizwi likaNkulunkulu. Sengathi uThixo angasenzela umusa nxa sifunda ndawonye njalo kule iviki umfundisi uOB Mpofu. Siyabonga. Bafundisi, siyabonga kakhulu ubana siphiwe impilo lamhlanje, nithemba liphile kahle emzimbeni. Sikhangela indaba angikwazi ukuthi siyayithini ngesindebele kumbe ngesintu, kuthiwa yi-celibacy, ukuthi umuntu angachati. Sikhulume kakhulu ngomtshado, kodwa bakhona mhlawumbe abantu abangeke bachata ngezizathu ezehlukeneyo. Ike sizama ukuthi sikukhangele ukuthi iBhayibhili lithini ngabantu abanjalo, njalo lathi singabaphatha njani, sibakhangele njani abantu abangalasipho sokuthi bachate. Mfundisi OP, akusivulele inkundla. Siyabonga. Sifunda kuMateyu 19 ivesi 10 sisiya ku12. Ithi yona abafundi bakhe bathi kuye, uma injalo indaba yomuntu lomkakhe akukuhle ukuchata. Kepha wathi kubo, akusibo bonke abangalamukela lelizwi kuphela abakunikiweyo. Ngokuba kukhona abathenwa abazalwa benjalo kwasesiswini sikanini. Kukhona nabathenwa abathenwa ngabantu. Kukhona futhi abathenwa abazithenileyo ngenxa yombuso wezulu. Ongakwamukela lokho akwamukele. uJesu wayekhuluma inkulumo liyana eyokwahlukana. Ukuthi ungavele wehlukane lomkakho Vele awusavunyelwa uthi uphinde uthathe futhi lokuthi akungabi khona oyehlukanisa lokho kuhlanganiswe ngubani uNkulunkulu. So abafundi bathi nxa ukuthi umuntu engathatha akasayichi. Akungcono ukuthatha. Indaba yokuthatha ke ngangcono sichiyanela. So ngabafundi ngabafundi ababeseduzela uJesu kodwa. So uJesu wathi madoda, into elikhuluma ngawe leyi ayisoze isebenze ebantwini bonke. Ayisibo bonke abangayamukela. Wasechasa ke uJesu ukuthi kukhona abaphiwa leso sipho. Ingamukeleka kulabo abanjani abakunikiwe. Abazalwa benjani. Waqamba amaqembu amathathu. Kuthiwa kulabo abazalwa benjani benjalo. Lapho iBhayibhili lesindebele lisebenzisa ukuthi abathenwa esquirt eunuchs. Ithi abazalwa benjani benjalo. So bakhona abantu abazalwa benjalo. Nxa sikhuluma ngabantu abazalwa benjalo, ngumuntu oyabe engazizwa ewomela umuntu wobunye ubulili. Kalamhawu wamanzi esike sakhuluma ngawo lawa. Be iliqembu lakuqalela. Ube sokusiba labanye okuthiwa ngabathenwa abathenwa ngabantu. Ikakhulu ngensuku zeBhayibhili ababehanjiswa ezigodlweni zamakhosi babethenwa. Amakhosi ayezama ukuvikela lawo i-territory zawo, so babe bathena labana abantu. Abantu baye bathi khona ngabona ababamba abantwana ngabathenwa, ukuthi ngabe kwakuzosinceda. Hayi asidlule. Sikakhuluma. So ngabathenwa laba babethenwa ngenxa ukuthi baye ezigodlweni zenkosi bethenwa ngabantu. Then okwesithathu kuthiwa kulabathenwa abazithinayo ngenxa yombuso kaNkulunkulu. Laba ke ngabantu abangazimisela ukuthi mina ngibona ngathi ngcenye ngingachata kumbe ngibe lemuli enkulu. Kuza ngehlula ukusebenzela uNkulunkulu ngobizo anjani angibize ngalo. Babe sebezimisela ukuthi hayi mina ngizaphila nginjani ngingachadanga. Engeke ngakugcizelela kuleli qembu elesithathu yikho lapho ngathi kuba lohlupho khona. Ngoba siyasizwe abanye besithi hayi mina ngenxa yombuso kaNkulunkulu ngizimisela ukuthi ngihlale nginjani ngingathathanga. Kodwa abanye kucina kubehlula. So leke ngigcizelela okukhulunywa nguJesu ukuthi yinto okumele ukhuleke ngayo, ngoba kuthiwa kulaba kunikiweyo. Kwesinye isikhathi ungazama ukukopa abanye kungakucina kukwehlula, ugcine anti yabona nxa uthi sethe mina angithathi ukuthi aphinde athi senithatha kuyayangisa. Kodwa okwenzakalayo ukuthi uyabe setshontsha amanzi engawaphiwanga yena ethi hayi mina vela ngithatha, kodwa egcine setshontsha ugcine ungasahlambulukanga. So kufuna ukunanzelelwa kuhle lokuthi umuntu akhuleke ngakho uThixo athungamele.
siza kuxoxa mfundisi siya phambili kodwa nxa kuyikuthi umuntu uvele kakuphiwanga kala umhawala umanzi kanti pho uhlupho luyaba ngaphi kodwa siza kuxoxa ngiyabuza ukuthi abanye bangalungisela ngoba ngibonana kulamanye amabandla kwesisikhathi ukuthiwa umuntu uyathatha izifungo ukuthi athi nizakwenza khonokho kanti ke akakuphiwanga kunjalo abe secina sesenza okwedlula ukuthi nga unathile amanzi ibuye kungasoze kube lesono phakathi kodwa sentshontsha sentshontsha seseba mfundisi CK ngiyabonga mfundisi sizakhangela lapha kwabasekorinte bakuqala ngo7 ivesi ngelika 9 siqhubekela phambili ngendaba yethu leyi iBhayibheli lithi lona ke kodwa uba bengela kuzithinta kabende kumbe kabathathe ngoba kuhle ukwenda kulokutsha ngokufisa ngamanye amazwi sikhangele iqula lesithathu lona lelana labanye abazenza abatheno kodwa ke bona bengelakho nxa uyikuthi kunjalo ke ukuthi yena ke nxa uyikuthi kabalakho ukuzithinta ukuhlala bengafuni ukunatha amanzi bengawawomelanga amanzi kulungile kodwa ke nxa uyikuthi bayatsha kungangcono bana babathathe kumbe bende kulokuthi okusemthethweni kulokuthi bafele ngaphakathi ngoba ungavela ufele ngaphakathi uzababona besedlula kumbe ngabesifazana ubusuhawukela ngaphakathi uyabusufebile ngokweBhayibheli. Siyabonga. Ake sikhangeleni mhlawumbe siqoqe ukuthi abantu ukuthi abe ngedwa okuthiwa isingleness ngesikhiwa kubangelwa yini? Siyabonga. Engcenye kungaba lezi zathu ezintathu esizazithinta mina mhlawumbe zathinta esakuqala. Izilokhu esibuyela khona phana kuMateyu 18. Kulabantu abakhethayo okuthiwa isingleness by choice. Ukuthi umuntu uyakhetha ukuthi hayi mina ngibona ngathi ngingazihlalela nginjani ngingedwa. Singafunda lapha kuKorinto wakuqala ngo7. Angakhetha kumele akhulume yini baba mfundisi? Ukuthi mina ngizahlale kumele atshele bani? Hayi adlula hayi bengingamncedile hayi yekela sizabuyela siyabonga uKorinto wakuqala ngo7 verse ngo7 ithi yona lokhu ngingathanda ukuba abantu bonke babe njengami kepha yilona lo ulesakhe isiphiwo somusa esivela kuNkulunkulu omunye kanje omunye kanje so uPaul uthi mina njengoba ngizihlalele ngedwa ngingathanda ukuthi ngabe lonke linjani liba njengami kodwa kangilibambi njani ngamandla ngoba omunye lo munye lesiphiwo sakhe esivela kubani kuNkulunkulu siphiwa ngendlela ezijiyeneyo so lapha siyananze ukuthi bangaba khona abantu abangayenza isinqumo njengoPaul bathi mina hayi ngizahlala nginjani nginje ukuthi umfundisi lapha ubuza umbuzo ukuthi batshela abantu mhlawumbe ngeke isinqumo abasenzayo ezingqondweni zabo okungaba nzima ukuthi basimemezele kithi sonke kodwa ke kuyahlupha engeke sizakuthinta abantu abe bayabuza ukuthi kathi kutheni mntana kuyini okuhluphayo bayabuza bayakuhlalisa phansi ibile endaweni eziningi bagcina bengasakukhangeli kuhle akwenzeki yini mfundisi singabamba umlomo khona ukuthi khona abanye sizothi abesehle ukukhombisa vele kuyenzakala uyabuza ngokutshisa kwelanga kuphele abuze ngokuna kwezulu abuze ngepamphlet lokho kujwayelekile mfundisi so ke ngibuza ukuthi akwenzakali yini ukuthi sizothiwa kudala babesinqaye njalo bamvalele endlini eqhibeni lentombazana bakhiye abachiye khonapho yakhuluma ngokuna kwezulu azaphelelwe uzazafika endabeni eyindaba kumele afike ku lokho kuyenzakala so engcenye abanjalo ukuthi uthi isipho leso kabalaso kumele banqobe ubugwala kumbe badinga usizo kwabanye bakhona abanye abakhe imizi yabo ngokuthumela abanye ukuthi asonto eqalisayo futhi ayisikho ukuthi kumbe ungakwenza kuyabe kutshengisela ukuthi engcenye kumbe ubuthakathaka kodwa ungathumela abanye la kuyabe kuyistrategy sakho esokungena nxa usubonile ubona lapha engcenye kungangikhulela uyacela abanye abafuni kodwa ngiyangizwe kuthiwa ungathumela abanye bagcina befika betshintsha indaba uzokuthiwa wayethunywe kodwa wagcina senguye kodwa lapha abantu esikhuluma ngabo kayisibo laba abayesabayo ukuyabika udaba labo kodwa umuntu othi mina ngikhethile ukuthi ngiphile njani ngedwa ngenxa ukuthi ngibona kulokunye okunenge ngingakwenzela uNkulunkulu nxa ngingedwa yikuphawula kutsho lapho siyabonga laba ke kuthi yikukhetha kwakhe njalo futhi uyabe ngezwa engelamizwa emthumayo ukuthi adinga ubunye ubulili kunjalo obungasibo bakhe mfundisi CK yiphi enye indlela enza abantu bagcine engedwa
antsho omunye yikukhetha kwakhe njengoba ke sesikhulumele lapha ke kodwa ke esekhethile ke umlimi abe semnika amandla ukuthi ahlale njalo angatholakali ngena lapha ephuma lapha ngena lapha ephuma lapha kodwa ke omunye umkhakha olandelayo uyabubangelwe ikwehlukana esike sakhuluma ngakho lokhuyana ukuthi ke nxa sobe khona ukwehlukana kuyikuthi akusahlaliseki usuzitshelile ukuthi hayi mina ngomumo lo sengingehlukana kumbe usefebile omunye wakho waphinda ngehlukana la iBhayibheli lihlele yathi lona ungcono lihlale lonke linganjani lingathathanga anje kuMathewu 5 verse ngelika 32 sike sayifunda so ke abanye bazifumana bekulowo mumo onjani kodwa anti sichile ukuthi ukhona okhululwayo ongelacala uyakhululwa kumbe ukuthi yena lwana kumbe ulehlukane ngasiphi isizathu omunye lona ngabelathathwe kuqala kubathathe kuqala kumba ngafa awusukhululekile kumba ngafa awusubeke kuhle mfowethu bathi amkhulekele ukuthi inkosi angasafuze mthatha uyafamous so abanye banjalo sibathola benjalo ngaleso sizathu indaba yokwe into ebuhlungu kodwa kuyenzakala ukuthi khona umtchado wachitheka awusaphumelelanga okugcina ke ikuphi siyabo bakhona abanye abantu ababasingle ngenxa yokufelwa ukuthi uyabe sefelwe ngumngane sengumfelwa kumbe umfelwa kahle sibona isibonele eBhayibhelini esika Abraham sibona efelwa ngumkakhe uSara so kuyenzakala ngenxa ukuthi semhlabeni wesono kuyafiwa ukuthi umuntu agcine elahlekelwa ngumkakhe kodwa ke uAbraham futhi uyasinika isibonelo esokuthi nxa kuvuma ngokusemthethweni futhi umuntu onjalo angachada kutsha asocala ngokweBhayibheli okungahlupha ngomunye othi hayi mina njengoba umkami engasekho sengizihlalela ngedwa kodwa ebesiyantshontsha amanzi kube kubonakala abantu bephuma lapha kucina kuhlupha futhi khona kodwa nxa ukuthi kusavuma uPaul la futhi uyakhuluma ngakho ekhuluma ngabafelokazi nxa usavuma umuntu kenze njani kende umbachade kuhle khona ukuthi kube into zonke zibe mgceke kuhambe kuhle kungela sono kuhlambuluke kunjalo kuhlambuluke ngifuna ke sibambe kamafitshane bafundisi lapha indaba yona lesikhuluma ngayo sesichila ukuthi omunye azikhethela omunye lokhu lalokho omunye wenziwa uvele kathithiki kalahlupho umani wabantwana kuthiwa inyoka lana engalumiyo lana umhlwazi inyoka lana ongazuyibona ayilumi ayilahlupho so ngumani makho wabantwana nje kahluphi kahluphani lo muntu lo kalahlupho laba asebechado kwesibili kumbe bebehlukene ngezizathu esizikhulumileyo okuvumayo ukuthi kabachade butsha asikuchasisi ukuthi abanye kakuvumi ukuthi bachade butsha ngikutsho kweBhayibheli ake sikhangele ngeke ngibala indaba elule yokufa ngibonani ukuqhakatheka ukuthi sikutsho kubalaleli ukuthi nxa usufelwe ngumkakho ubaba mbe ngumama nxa usuchada butsha uyenza into efana nayesakhuluma ngayo lana iviki ngoba asikuthi phela suphonga udumela ukuthi nje wasibadala kuvele kuzavumelana uyabuyela butsha iprocess yonke uyilandela wakwayenza nalana ulijaha suqalisa butsha ukudingisisa lowo muntu liyahambelana yini enye into ehlupha abafundisi kakhulu baba bathanda ukuthatha abantu abatsha ngingakwazi ukuthi kungani bona sebebadala bese kukhathaza ke khona ngasahambelani interest lezi izinto uyakhathaza mfundisi ngoba umuntu omutsha igazi lakhe njengoba ngeke sesikhulumele laphana liyagijima liyachisa wena umuntu omdala vele anje usungothi hayi ungaze uhlale inyanga kuyabe kulungile kodwa lwana usafuna ukudla isitshwala nsuku zonke ufuna iprogram ezingena inkonzo zingene zilandelana so ingozi yona leyo ikhona mfundisi ukuthi nxa usufelwe lawe khangela intanga yakho ngoba liselihambelana kulokuthi uthathe lwana olentanga osesemutsha kakhulu uyabe efuna laye abatsha abanye babathi bona ukuthatha omutsha kunceda ukuthi ngasukhulile anti lawe subuthakathaka ulinga babuthakathaka lonke ozasuka umsomunye mbani
Angazi vele yakuzwa bafundi. Umnyasi khona hayi umutsha uzancedisa phela. Kunjalo mfundisi izolo antsho uDavid abamenzela njalo. Kodwa kanje kazange aye emacansini laye lowana. Izolo bekuvuma but uhlupho lukhona kathesi ukudla lokho esikudlayo lokho. Kunzima ukuthi ungathatha umuntu omutsha ususithi uzabe lokho kusukumisa ngoba uyabe sekufuna kokuphela ngaphandle kokuthi lawe usumdala uhluzi ufundisa ukuphila impilo yomuntu omutsha uzame yonke imizamo ongayizama ukuthi ube mutsha uqine uqine njengendoda uyahamba ungayenza njalo ungayikwenelisa konoko uyahamba kodwa ungayekela ukuqina njengendoda hayi kuyadilika umuzi. Kodwa mbonani bafundisi kuhle sikhuthaza abalaleli ukuthi intanga anti ngesilungu kuthiwa igeneration abantu bayachiyana vele iminyaka yona le kuthiwa kulama 2000 ama 2K ama 2K lathi kungahambelana kambe vele kakusahambelani kungcono usondele khona phana ku generation yakho abaseduzane. Enye into embonani iqhakathekile ukuthi sikhangele bafundisi lapha indaba yelifa kuAbraham uthi into engayo mfundisi nxa usuchiwe ngumkakho kulempahla kawuphonga udumela nje qhakathekile ukuthi ubona abamthetho balungise bakuncedise ngoba ungabala ngoAbraham uthiwa wanika abantwana bakaKhethura impahla zabo wabasusa kuIsaka bantu babona wabasusa kuIsaka ukuthi bangabamngisani lo Isaka ngokwesikhathi ziyahamba izindlu kunjalo wakwenza la kuIshmayeli lo wayelokuzelayo lo ezelelayo lo Hagari wamsusa kulo wesithembiso uthi angazami ngoba kwesikhathi phela inotho yakompofu yasuke kobani ngale angithi yasuke koNdlovu so kubona khona kuqhakathekile kakhulu ukuthi nxa abantu bengakatshati besakhulumisana kakulungiswe kababona abomthetho abancedise ukwenzela ukuthi ukuchata lokho kumbe ngokwesibili kumbe ngokwesingane kungagcini kusiba isiqalekiso futhi kugcine kusenza ukuthi abantwana usale bexabana kuqhakathekile kakhulu lokho into esingathi asikayifundi kuhle especially thina abantu abansundu kodwa kule ndaba ezidanisa usibile ezenzakalayo izehlakalo empilweni so asikunanzelenini sikuqaphele njalo nxa sengifelwe kangingakhangeli mina ngedwa ukuthi anjobana mina lapha sengisizwa sengisitsha ekela ngenze masinyane ngicine ngikhohle ukuthi kulabantwana lokunye okumele kulungiswe. Ngifuna ukuthi singakayigqibi bafundisi sikhulume ngento ezimbili nanga umuntu uthena mina ngiyatsha ngezinkanuko ikakhulu omama antu mama uthi abayalandwa angazi bekumele balande kathi izinto ziyaguquka umhlaba uyaphenduka athi ngiyatsha ngezinkanuko kodwa phela akula muntu onlandayo kanitholi muntu lokho ngilindozabuya lapha ngisitsha ngithini khona njengobana esikwazi ukuthi akuvumi ukuthi umuntu ongumama athi mina ngiyalanda ubaba nxa ungenza njalo ingxenye ubaba ongathi uqotho angahla kwesaba athi alo vele ukuthi aso umuntu engingachada laye ngoba sonto evamileyo kodwa ke anti kule umuntu ongumama abadala bathi engeke kumba nganyenyezela omunye athi mina lapha kunje abadala balendlela zakhona kumbe laye angakhanga ngendlela aphila ngayo nothi ukuthi uyabe sesenza lokho kwenziwa ngabanye ukuthi engcenye uyagqoka ngendlela embi hayi ukuthi nje indlela aphila isimilo sakhe ibala nje lidinga lona le isimilo sakhe kasibe ngesinjani ngesikhangayo kungaba njalo emuntwini okhuleka uNkulunkulu kuyalunga obaba banengi abahleziyo kodwa ngiyawazi umama banengi odlobaba kunjalo kodwa ke mbonani khona ukhana ukuthi abantu bancedisana nxa umunye engakhangela ngale abakithi ikakhulu baba angikwazi ukuthi baba waye kwesikhathi bedonda ukuthi batsho ukuthi hayi impofu ngapha ke ngikhangele echurch yakho bangaba khona yini ngoba bona abantu abafelweyo bangathathana kuba lula ukuphilisa ngoba inkambo yabo iyahambelana abehlukeneyo labo engxanye angazi mbe kuyavuma ukuthi labo bancedisane ngendlela enjalo. Thina njengemphakathi lebandla kumele sibakhangele njani bona abantu abakhanya ngokwesikhathi abelokho ebuzwa enxaya kala mhawu wamanzi kathi wena mpofu wahlala kathi umuntu uvela umhawu wamanzi kala bemlethela ngamadrum nankana amanzi laphana bemlethela singabancedisa njani khonapho mfundisi ukhuluma kanye okwenzakalayo kuhle ukuthi
sibazwele laba abantu abanjalo singabafuqeli. Kodwa ke nxa ukuthi uyazizwa ukuthi hayi yena usesemutsha ngoba bakhona abafelweyo besesebatsha, kangaziyengi ukuthi uzahlala kokuphela. Nxa engezwe sitsha yena kathatha amanyathelo wona lawana ebesiwakhuthaza ikakhulu ebantwini abatsha, futhi angaze ayazibophela even kulo ongakholwayo ngoba kuzamphambanisa empilweni yakhe yakusasa. Angawalandela amanyathelo wona lawana ancediswe futhi babuye bathathane okusemthethweni kuba lula. Kodwa ke angafuna ukuziphatha buchapha athi hayi mina ngenxa yokuthi sengafelwa, ekucineni yikho lapha abazabuya phela bebuya bezonatha benatha. Abantu abanengi abazihambela bayazibedlula benatha kuye khona phana. So kufuna kakhulu umfundisi ukuthi right abona abantu bona abamkhangeleyo. Abantu abanjalo singabancedisa njani? Singabatheli ihlazo. Singabenzi ngani kuthiwa kumbe kabaphelelanga. Kunjalo. Singabancedisa. Futhi kakhulu kubo baba. Kasingabalingi abantu abanjalo. Ngoba kwesinye isikhathi obaba basuka babe yizilingo ikakhulu kubafelokazi. Ngokufuna ukuthi babakhumbuze into yona leyana abake bangena kuyo. So kuba kuhle ke ukuthi sibabekezele kakhulu nxa ulo wakho lo mthombo wakho. Hlala emthonjeni wakho lowana ke umncedise ke ngemthandazo engxenye ungamncedisa ngokumdingela omunye ohambelana laye kulokuthi wena ufuna ukuzisondeza eduzane. Siyabonga. Engxenye ngingathinta amavesi amabili amathathu. Owakuqala uJohane 13 verse 34 uJesu ukhuluma ukuthi abantu bazakwazi ukuthi ngabafundi bami uba lithandana. Kwesinye isikhathi kulezinye izinto thina njengabantu kumbe ezigabeni zethu esizifakayo njengezinto zokulinganisa ukuthi umuntu lo normal kumbe kakho normal. So kwesinye isikhathi umuntu onjalo okhetha maybe kuba single kumbe single ngezizathu lezi sizidindileyo kakhangelwa kuhle kusociety, phiwa amagama, uyalahlwa phiwa amagama eyiso abantu bamenze inhlekisa. Kodwa ayisikuthi nxa enjalo kasengumuntu opheleleyo. iBhayibheli lithi kumele simthande enjalo, simsekele. Singamthanda uzathola ukuthi nxa engumuntu lwana engcenye oyesaba njalo lokho asike sakhuluma ngakho, asisoze simhleke simahlulele. Kodwa nxa simthanda sisamsondelela eduze, simncedise. Antu uyayibona indaba. So kuqakathekile khona lokho ukuthi sinjani sikunanzelele. Mfundisi singabamba umlomo, asincede kakhulu abachadileyo. Ngoba abantu ikakhulu omama yibo abakhuluma, omama abangachadanga bayacatshangelwa ukuthi angabonakala emilami engitshadileyo kukhona okube sisikukhuluma. Qine sokuthiwa laba abakombe uthiwa uma zakhela laba ebesithathela umkethu kukhulunywa inkulumo. Kuba lempi ungakhangela kuba lempi phakathi kwabantu abachadileyo labangachadanga. So ungazathi labana bathela ihlazo labantu. Kunjalo singancedisa njani bona abachadileyo ukuthi kabamukele ngaphandle kulesizathu esibambekayo, kodwa ukucabangelana ukuthi nxa umuntu engachadanga ukuthi kaziphathanga. Kunjalo mfundisi. Ngibona ngazathi kuyabe kungasonto ehlambulukileyo. Akumkhuthazi. Anjabona thina njengabafundisi even labathungameli esilabo ebandlela abangobaba. Nxa sivakatshela amanye amalunga, bona labo singabatshiyi. Asibavakatshele nini, sibakhulekele njengalokho sisenzela abanye abathetheyo ngoba izikhathi eziningi bona laba abanjalo bagcina bengavakatshelwa. Singababandlululi. Kasibathatheni ukuthi bangamalunga afanana labanye amalunga. Even ezigabeni lapho esihlala khona ezabelweni, kuhle labo sibathathe njengezakhamuzi ezifanana lezinye izakhamuzi. Nxa kusenziwa loba kuyini uncedo usizo kumbe okunye okulula futhi ukuthi kasibalungiseleleni even lenhlelo ezizakwenza ukuthi bahlanganyele labanye babo baphiwe izifundo bakwazi kakulanto ephambaniseke futhi babekwazi ukuthi kayisibo bodwa. Siyabonga. Isikhathi ngani sesidliwa umangwe. Siyabonga kakhulu bafundisi balaleli, siyabonga kakhulu ubana sincediswe ngendaba yona yokuthi ungazithola ungala munye wakho ngendlela ezehlukeneyo, kodwa ke uyamukeleka ulesithunzi, ungazichaphazi, ungazilahli, ungazikhalali, ungaziyekeli. uJesu uyakuthanda ngendlela efananayo. Inkosi lomsa ibe lathi sidibane njalo kuvikelizayo ngesikhathi esifananayo endaweni efananayo. Siyabonga.